laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahi ala ni'matil islami wa kafa biha min ni'mah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته غر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد، فأيها الأحبة، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله سوف يدور حول قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا المصيبة جد تدل إلى الله سبحانه وتعالى دعاء ولله مكة صلى الله عليه وسلم kanko e ɓey mure makko e sahabaɓe makko e ɓen tabiina ɓe arnoɓoɓe ɓaawo makko ɗon e kala jokkuɗo laawol ɓeeɗo ila yawmi alqiyama. hara yewtere annden hannde ko yiiloto ko Allah subhanahu wa taala on daali wo qul maako e Muhammad in kuntum si tawi on laatike goonga tuhibbuna Allah, hiɗo yiɗi Allah tigi tigi, hiɗo yiɗi Allah, haray fattabi'uni jokkeela min Muhammad yuhbibkumullah, on sey noon Allahu yiɗa on. E wawata yiɗugol nelaaɗo sallallahu, e wawata yiɗugol Allah subhanahu wa taala fodde en iwtirari ɓaawo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. aɗo minaɗande mawdu o hino woodi toon haqqeji Allah subhanahu wa taala fawi yenɗi haarude en jonnitudemo. no woodi kadi haqqeji meɗen kadi ɗi Allah subhanahu wa taala haani jonnitugollen. haqqe Allah subhanahu wa ta'ala on e hoore meɗen ko haqqe goto bet, an na'budahu wa la nushrika bihi shay'a. ko ye rew Allah hara en kafidaari mo hayye hunde, hara en jonniti Allah haqqeji makko ɗin fof rewamo hara sirkanari. amma haqqeji meɗen ɗin e dow Allah subhanahu wa ta'ala ko an la yudkhila an-nara man mata wa lam yushrik billah, ko nde o naadoytaaka yiite jahannama kala on mayɗo haa o joganaaki mo shirk. jooni noon Allah inni wo si tawi hiɗe yiɗimo ko goonga, wo haray koye ngiwtiri mo Muhammad. ma hiya alamatu allati tadullu ala mahabbati nabiyi sallallahu alayhi wa sallam. jooni noon ko woni woni maandeji siinji holluɗi hiɗa yiɗi nelaaɗo. en janto ko ɗo inchallah o gasaɗi sappo ma sappo e ɗiɗi haka leero yoni wo biiznillah. awalan min alamati mahabbatihi sallallahu alayhi wa sallam ittiba'uhu wal akhdhu bi sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam. mandi aranere nden wonde ma hiɗe yiɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko jokkugol mo, ñentinamo kadi ƴetta sunna makko o. fa an Anas ibnu Malik radiyallahu anhu qala qala li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك خش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحياني فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أخرجه الترمذي. imamu Anas mo anduɗe ko gollanaynoɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, oɗo inni wo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam makanimo ɓe inni ko ayyo ɓiɗɗo an, ko ayyo ɓingel an, si tawi hiɗa waawi nde weetata bimbi hara joganaaki hay e gooto e tageefo ngon fof konnaaɗu ka ɓernde ma, woya waɗu. si tawi kadi kiikiiɗe hewtay nde ɗa waalo hara joganaaki hay e gooto konnaaɗu ka ɓernde ma, wo haray mi torike ma ya waɗu ɗum ɗon, wo anndu ɗum ɗon ko ɗum ɗon woni sunna an on. ɓe maakiron kala on wurnituɗo sunna an on
haray o yiɗilan min muhammad wo kala no yiɗuɗolan min muhammad kana ma'i fil janna haray ko mene wonɗoyno ka nder aljanna yo allah hoɗinɗino en e makko. ثانيا من علامات المحبة الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم. تبتني إلى برمين كهول إلى الله صلى الله عليه وسلم ودوتينغول جنتغول في مكة. فمن أحب شيئا أكثر من ذكره ودوام الذكر سبب لدوام المحبة وزيادتها. ودوتينغول جنتغول هونه jantagol fi goɗɗo wo ɗum ɗon no holli wonde ma pelleti hiɗa yiɗi mo kono jantorɗa fi goɗɗo sowno be sowno wo ko ɗum noon ɓeydata diggol ngol hakkundeji moɗon. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo albakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya sallu alayhi sallallahu alayhi wa sallam. ɓurna ɗon ɓe maaki ko woni guddo ko on nanɗo inde an no jante e tawde makko o ronki juulugol e am wo oɗo ko goddo kono jantorɗa nelaɗo o sallallahu alayhi wa sallam holli hiɗa yiɗi ɓe jantagol ko honno ɓe wuurirno tono ɓe wonno suka ko honno ɓe wuurirno aɗo ɓe neleede ko honno wonno jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe e ɓeygure maɓɓe ko honno wonno jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ko honno wonno jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe e julɓe ɓen ko honno wonno jikkuji maɓɓe ɗin kamɓe ɓe wona julɓe ɓen kadi ɗuɗɗingol jantagol fi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗum no tawa e mani hollunde wondema hiɗa yiɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ثالثا أيها الأحبة من علامات محبتي صلى الله عليه وسلم تمني رؤيته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم. ما نتمر من هلنde hiɗa yiɗi nelaɗo ko yelagol yiɓugol ɓe hara feeɗo ni hiɗa suni inna haanino num hara mi wuuri ɗuno e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haanino num hara min e ɓeygure am fof ɓe wuuri ɗuno e fewno tan nelaɗo mi ƴetta jawdi an ndi wo ɓeygure an nden wo fof mi sottira nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالي. woko ɓuri sattude e yimɓe ɓen fof giggol yiɗgol min muhammad woko yimɓe goo aroye ɓaawon hara min mi feƴƴimi mayino wo hara hiɓe yelino tawata ɓe yiiduno hara hiɓe yelino jawdi maɓɓe fof ɓe ƴettino ɓe waɗi fiyan hara hiɓe yelino kadi ɓeygure maɓɓe nde fof ɓe sottirinolan woko ɓeɗo ɓuri jogagol giggol wonande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo allah waɗu en e ɓenno. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki hadis man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa wa man ra'ani fil manami fasayarani yaqada fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. wo kala e moɗo yiwɗolan e ɗoygol wo haray o yi'ilan min tigi wo kala no yiwɗolan kadi e ɗoygol o yi'oyaylan kadi pellet wo ande seytane wawata nandintinade e am piw seytane wata ƴettugol mbaɗi nelaɗo ni sallllahu alayhi wa sallam. kala hoyɗuɗo nelaɗo innoɗa ko nelaɗo ni andu ko kanko tigi woni ko yiwɗa. woodi no woɓɓe e awliyaɓe waliyaɓe allah jemma gooto feƴƴata hara ɗi yaari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓenki no woodi e kala wo koɓe goo sattirteɗe masalaji lande goono toon ko tuma ɓe waali yoɓe lando nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗoyo no woodi kadi e tageeko noon kadi ɓe wuura e duuɓi capanɗe joyi capanɗe jeego haa allah ƴettitaɓe hara hayde wootere ɓe yiyaar nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. yiwgol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗoygol inchallah e yewtu yey ɗum ɗo ñande goo e nder hutubaji meɗen inchallah. bilal radiallahu anhu ɓay mayde nde hewtimo kay joni himo aynira foofano sonnajo makko naati hino fesa hino maabi hino seedude e moodi mum ko wonno sayidna bilal inde mo mi waɗa ɗon bayna kawsayin innayɓe ɓen bilali jombano fof ko fajjere molanande sayidna bilal o jombun hara wona sonnajo goto kadi o heɓi ɓiɓɓe kadi hewɓe kadi kaw fatoto ɗo sonnajo makko on ari hino fesa wakal wala himo fesa e moodi am on say ko wonu bilali inni mo
وغدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا وجنغو jango sinama non jango ko arata yeso ɗon kon womi yiiɗo yeyi e weddiɓe am ɓen e yiɗɓe am ɓen ɓemi yiɗonoɓen muhammadu e fedde mum nden sallllahu alayhi wa sallam oɗon bilal radiallahu taala anhu wa arda النقطة الرابعة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تقدر ما يقدر نقول له هذا يجينا الله صلى الله عليه وسلم ولا بنقول الله قولوا لا إله إلا الله ويجب دينك الإسلام والله قدمكم الله ذلك دفتر مكو إن الدين عند الله الإسلام دين دي وانك كانك الله تونك وبيزن يمونك وإنارك ما يدنك أقانك الإسلام وإنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه ساجبت يقول واجد الإسلام وإناري وتاجب كنون كانك وجبا ويتام وهو في الآخرة من الخاسرين سايوت إلى كرهرك أجاب يفردو على نقول بني مؤجنهم كجل ودرجو إنها دينا جدي فوقك الله يوري دينا جدي يوارك الله ودينا وضع فتئك الله من لدن آدم إلى النبي آدم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن باب فوق ما تقول الإسلام ده تتيلون عن أي دينا جدي فعند يقولوا يتردون دينا كان وانك الله كان كل الإسلام وإني كان مجبتي دينا كان هلا هنارون الله وجبان تاما يونو هاي داني كان مقوم بجبان ويما كونو ولوني لا بان ولا الله لا بان كدي لله ولرسول ولكتابه دفتر ما كونه لا بان دفتر نه جنب القرآن قل لي في القرآن وتقول مكبا أن الأولي ما يفلت هنا بوم منه وتقول نيل الأن القرآن أو يوتاي وتقول نيل الأن الله سبحانه وتعالى أو يوتاي من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن ومن أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة كلا فالا يوتي تقول الله إذا فالا هداد الله يوتما وهو يجمع القرآن angi Allah marara por ka yota ma jento da sina sa yetti Qur'an sitay non ko am fala yewtu kon Allah ida fala yewtu de Allah o jentoma be ni wa fal yadkhul fi salat natu ka julde ila kaynu da Allahu akbar hay ko awoni e yewtu de Allah subhanahu wa ta'ala o jentima kawi a'udhu billahi minash shaitanir rajim fontu da Qur'an o jangude ko Allah woni e yewtu de angi da jenti bani adama non mi la yi Allah da inna la Allah wala yalla balle ɗiɗi yontere lewru hitande qur'ana ɓe mirama wo suumaye haray ɗum no hulɓini moƴƴa wattane hakkille ɗum noon wali rasulihi laaɓal ngol nelaɗo makko ngari ko honno ko ittibahu sunnati ko jokkugol sunnaji ɗi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ma amartukum bihi kala kon komi yaminoɓe muɗum fa'atu minhu mastatatu waɗe ɗum ɗo yiru kala peɓuɗon feere وما نهيتكم عنه كلا كونكم هل يجمعون فاجتنبوه هل ينو وديدو ورندو وني لا بانقول لا صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين هوري بجلب بنفون سايك لجلب أرجيد جمع هم يدر إلا كويا لا بمقالي لا واحد نايا يوسر دائني وقلمو هل دارنو لا بانقولمو هل إذا حبتي تنقو وولتي لا ko ya laaba mo ɗum woni diinol nasiha laabanama ɗum ɗo haanirani ko fi on ɗum waɗan ɗon ɗum ɗo dalil moɗo waɗi abolluɗon ɗum ɗo ko ɗum ɗo wiyete nasiha wati ɗon wa ammatihim e dendagal julɓe ɓen fof kala mo yiwɗa en lahu ko ya laaban mo hara noon imamu shafii o wi wo an nushu fil jamaa woko fadiha laaɓango goɗɗo reedu e hakkude jama wo ɗum harayna laaɓa reedu ko wirtugol mo haray laaɓangol mo ko ya lam mo sera mi yiiri ɗum ɗo ni min mi sikki tun haray haanirani o yeddoma mi sanko fi on ɗum woni ko waɗani si ɗum ɗon feƴƴi annuktatul khamisa min alamati mahabbati nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'allumu alqur'anu lkarim ɓe filliti toɓɗanne kadi janngugol alqur'an o mo ɓeyo heɓu wirdu e qur'an ko waɗata ko wiyete wirdu ko tawata ñande ɓe ñande a waɗay ɗum ɗo sa ini allah inchallah ñande ɓe mi janngay sengo woto e qur'an gonɗon mankuto nelaɗo sa sallam maaki hayrul amal ko ɓuri moƴƴude golleji ɗin fof adwamuha koko duumi gon wa in ɗalla hay si tawino hino fanndi
duumo tun e hoore gollal ngal ñande ɓe inna heɓa sengo ma ñande ɓe inna heɓa tigi tigi on hisɓe kono noon goɗɗo no wawi jooɗa ɗo e ɓaawa téléphone makko ɗo o fuɗɗora ɗo Facebook o ndaara ɗo leere gooto o yara YouTube o ndaara ɗo leere ɗiɗi leere tati leere nayyi kono wallahi o wawata jooɗade leere gooto o jannga Qur'an ara ɗum no hulɓini goɗɗo wawi jooɗade kadi ƴetta télécommande noon ɓaawo télé imo ndaarde journal imo iwra Al Jazeera yara France 24 yara TFM o yara ɗo nder leere gooto leere ɗiɗi leere nayyi ma ndaarugol film uji ma ndaarugol documentaire ji kono wallahi hara wata jooɗade jannga Qur'an e leere gooto sinnama ni bayana leere gooto hara o gayni fiiɗugo si hutuba arama ɗo ko feƴƴi 20 minutes waɗa tigi o fiiɗino ɓe ɓe jootinayi kono joni to ɓaawo Facebook o consulta ɗo naɓugol publigol piiji leere ɗiɗi leere tati hara ɗum ɗo nder asari mo hayi mumen est ce que ɗum ɗo kaka mandakki walla ma moƴƴal wattoyte kaka mandakki walla ma bongal wattoyte hara mo ɓe jaman hoore mum yo Allah damne sifa ɗum noon yaqulu nabi sallallahu alayhi wa sallam khayrukum ko ɓuri moƴƴude e moɗon on fof moɗon man ta'allama alqur'ana wa allama hadis tawta ko lolluɗo hakkudeji meɗen e karaji meɗen ko ɓuri moƴƴude e moɗon fof ko on ƴetti o jangi qur'an ha faami o faaminini goɗɗo goo kadi oɗo no tawa e ɗumɓe noddude ɓen kadi joni noon si tawi an tigi ala jangude taw ko honno wata janndiroyde goɗɗo goɗɗo no heɓiro e aljanna yowmal qiyama sabu fatiha goto pet mo eti ha goɗɗo faami ɗum ɗo wonana ko sadaqatu jariya ɗaren ɗo fof goɗɗo wone jangude ɗo waajoɗo fof karamo kojo ma o himo ton o etinoɗo ha wawɗa basiñiƴe min picco ma ɗum mimara on woni kala ko ma on jannuɗo ba honɗo ba bi asmillahi jannuɗoma sigi on ko on woni karamo ko ma ko ɓe woni hanaka yeggitede yo Allah yaafo kala fatiɓe maɓɓe luttuɓe hoore gurnaɓe yo Allah huuɗ balɗe ɗe moƴƴina battala ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki wo kitabullah wo deftere Allah nden huwa habdullah ko ɗum woni ɓoggol Allah ngol kono o wini ɗon ko honno ka wurame ka suratu to o wini wo hablullahi wo jogite go la ikraha fi ddin qad tabayyana rushdu min alghayy faman yakfur bitahuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati alwuthqa ɓoggol hoolare ngol kalamo koɓe ko fiiɗu wo ko la ilaha illa allah ko ɗum ɓoggol hoolare on la ilaha illa allah o heɓata ko illa fi kitabillah sinaka nder deftere Allah wonon kala jogitiɗo deftere Allah nden wo haray o jogitike ɓoggol Allah ngol anduɗen pellette ngol taƴata ɓeyni kadi kana alal huda haray o woni hoore peewal ngal wa man tarakahu kala accituɗo qur'ana on dalla haray oɗo o majjey yo Allah dande majjugol wa min alamati mahabbati nabi sallllahu alayhi wa sallam mahabbati man ahabbahum nabiy sallllahu alayhi wa sallam ɗo tawa e mandeji holluɗi wondema hiya yiɗi nelaɗo kadi yiɗugol ɓe nelaɗo yiɗi ɓen kadi hullo innayi giɗo wonande mo yiɗi o haray himo ɗoftimo si hiɗa yiɗi goɗɗo tigi hiɗa yiɗi mo kala mo on ɗo yiɗi an kadi haray ɗa yiɗi on ɗo joni noon siɗa yiɗi nelaɗo e yiɗa ɓe nelaɗo yiɗi ɓen no tawa e ɓen hombo alu baytihi tayyibina tahirin ɓen ngure maɓɓe laaɓunde nden ɓe Allah mo laɓɓini ɓen fi muɗum Allah yewti fi maɓɓe manti fi maɓɓe ga qur'an e suratul ahzab ko onon yo sonnaɓe ɓen ngure nde sonnaɓe on wonari wallu sifan sonnaɓe luttuɓe fof ya nisa annabi lastunna ka ahadin min annisa o wawanma luttuɓe fof dey haɗa wattane hakkil moƴƴa alu ɓeytihi ɓen ngure maɓɓenen noon o tawa e maɓɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen zayd ɓay o landanoma o inni o sonnaɓen no tawa kala mo koɓe goo wi ko woni alu baytihi tigi tigi man hurima alayhimu sadaka ko ɓen harminanaɓe ñamugol sadaka fami nelaɗo e ɓen gure mum nen fof no harmaniɓe ka ɓe ñamata sadaka ɓe ñamay noon neldari dokkal kono si innama ɗum ɗo ko sadaka kamɓe on ɓe ñamata ɗum noon ko honɓe on noon alu baytihi ɓe yimi wo ko alu aliyin ko ɓeygure saydna aliya nden ɓen ko alu bayti tawa wo ɗiɗaɓo ko alu jafar ɓeygure saydna jafar nden ɓen kay ko ɗon tawa e alu uqayrin e ɓeygure saydna uqayr ɓen kay ko ɗon tawa e alu abbasin ko ɓen ɗo woni ɓeygure nelaɗo sallallahu alih w sallam ɓeɗo no harmaniɓe nde ɓe ñamata sadaka amma aswaji nabi sallallahu alih w sallam kama qulna anifan nelaɗo sallallahu alih w sallam sonnaɓe maɓɓe ɓe no wino ya nisa nabi lastunna ka ahadi min annisa kala mo koɓe goo no wi ko sonnaɓe 11 wonno ko nelaɗo sallallahu alih w sallam wonno ko resi kala mo koɓe goo no wi ko 11
نتوى إمام بن الله صلى الله عليه وسلم رسنوبه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسودة بنت زمعة ونقول لهم وعائشة بنت أبي بكر الصديق وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارثة وصفية بنت هيي وجويرية بنت الحارث كوبيلو هذا نصنا لغوث بيتنا مارية القبطية كون جبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جد الجمعة بسجد لو بيتنا إبراهيم وقولي أجيك يدكم هاري ناصرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كوي هرب بيون نكوتون وأن نجيبني إبراهيم كون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسال نمو وانا برسير نمو بيانو تبين وقولي أجيك يدكم فتان كون ركام مقوطين وذلك أيضا النقطة السابعة من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله أن يقول كذي كلام أن يبي الله أن ينلاد الله أن كذي دهان يبي أن يقول أن يدو الله أن ينلاد الله يبي فيكي تش أولا ينقسم هذه الفرقة إلى ثلاثة أقسام من يحب جملة ثانيا من يحب من وجه ويبغض بوجه آخر ثالثا من يبغض جملة بيرو يمر بيكتت وبين الكورة يجيب أن يبي الله أن يملاد الله بيرو أن يبي فيو هنكين وأن الله أن يملاد الله أهانا ويلغو فدي دابرمن يبي الله يبي يملاد الله بيرو أن يبي فيو أسام فرصة fedde tambere men hiɓe yiɗi allah seeɗa ɓe yiɗa allah seeɗa yen ko ɓe oñi kon e giggol allah e giggol nelaɗo allah añaɓe ɓerɗum ɗon yen ko ɓe yiɗi allah kon e nelaɗo allah kadi yiɗaɓe ɓerɗum ɗon kadi bani adama o fof makko o añatake o fof makko kadi o wataka yiɗede kadi imam malik radiallahu anhu wi aw rahimahullah wo kullu insani yuhasu minhu wa yurad bani adama fof bani adama kala ko wowni kon en ƴettay goɗɗum jonnitinmo goɗɗum naako goɗɗo wowni fof hawronirɗo e sawara naako goɗɗo wowni fof kadi yimɓe ɓe ƴettantamo ko hongo kala tawata kala ko wowni o ƴettante ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on sawi fa ashara ila qabri nabi sallah sallam imam malik ɓe sappi gabo nelaɗo ɓeyni ko o belnaɗo pet tawata kala ko o wowni kon haray ko ɓeyɗum ɗon ƴette ثامنا من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم الزهد في الدنيا سيدي أي نلارو كذي وأرورة يكوكو ويتي أدنى رورة بونبون نغي أدنى هرونانو كرمو كوبي كو فاميري ونانو سوفيان كوبي كو فاميري رورة كولي أدنى نيامتا نيامتي يدودو borno taako joncon labango yawata e oto walla bangal natata e suudu yeddulu nango ruuɗagol ɗo woni ko l'islam o faandi a ruuɗoto e aduna si allah okkorima feere kala yiwɗoma yo andu ina jogii feere inna allaha yuhibbu allah no yiɗi iza an'ama ala abdihi so nemini e dow jiyaɗo makko on an yura asaru ni'ma yo batteɗema o yiye e ma ƴew e otowal labangal hara hina mantagol ɓorno coñcol yeɗɗugol seera priwol hara hina mantagol si miskini kadi yehi ka ma neññande yo ɓeyditu ƴiikal yo ñamete yeɗɗuɗo suudu ka wonɗa ɗo kadi yo sertu e suudu neɗɗo mo jogaaki ko nema mo tawata fof nino faala si allah suɓi ke jiyaɓe makko ɓen fof o okkorima ta bundir nema on kono wata suudu nema on kadi allah no inni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis nemaji joni maɗi yewtu fi majji ko allah woni ko okkorma fof nino faala ara hina hoore bungugol kono yiwɗo ma walla vraiment oɗo allahu neminimo yetta allah kadi e hoore ɗum ɗon kadi sino ko seydina ousmane e waɗayno kon hara si miskin tawitiri ka maɗon o anday o rewri ka marɗo hara hina suuɗitagol ɓorno coñcoy taafoy ɗon ka fenoy tunugoy hara hiɗa mari milliardi fa ila mata ko ha honde tuma marɗa ndi jawdi watto paɗal hara ko yeɗɗungal jonki labaari yiwɗoma wo vraiment o yeloto nelaɗo sallah alih sallam ɓe ɓaaki hadis la hasana illa fisnatayn gañanaandi konna ko ala sina e piiji ɗiɗi yi'a goɗɗo allah no okkori mo jawdi laaɓuli himo funsa min jawdi e hoore ko allah yiɗi yarli inna allah mi torike ma ɓeydan o okkoranan min kadi simi heeɓi sifa ko o jogii
mi waɗa e ɓuri ko woni wadde ko hara ɗum ɗon so e ka ɓernde ma ndingale nani ɗo hindi moƴƴi hara nanindugol yo Allah ɓerdimo hay sin heɓata la ko yo Allah ɓeyda mo waɗa barki e ko jogii kon Allah min kadi okkoɗo wonwa mum ma ɓuri ɗum mi funse jewni mi ittana miskinɓe tampuɓe maapiɓe fof ɓuri ko woni wadde ɗo ko ndiɗo l'islam no absecti ɗum ɗo no jaɓi ɗum ɗo ina gonɗo yiyaako waɗɗo Allah no okkorimo gandal no okkorimo faamdu no okkorimo neeju himo jonnira gandal makko ngal nano e ñaamo bimbi e kiikiiɗe nde landiɗamo o jonnete ko jogii kon hannde kadi o añantama fi ɗum ɗo inna Allah min kay sa okkoriɗa gandal sika ko okkuɗa kaarijo waɗanmo barki e gandal makko ngal okkoraɗam min kadi mi jannira yimɓe ɓe wona won e gerde ni si tawi ko ɗingaƴanani yiɗo ɗiɗi yiɗo l'islam no jaɓiri gogo mi précise moƴƴa toroɗa Allah yo Allah waɗanmo barki e ko jogii kon Allah min kadi okkora wa ɗum ɗon ma ɓuri ɗum ɗo harayti no selli kadi ina l'islam joni noon alzuhudu yanqasimu ila aqsamin awalan ruuɗa gongol yo jogii geɓe jeego almunnum ko zuhdun fil haram ruuɗagol e kala ko harmi ɗum ɗon woni ruuɗade ila ɗum ɗon zuhdun fi shubuhat ruuɗagol e kala ko jilɓi si ɗum ɗo jilɓi no dagi ma dagaki wallin few tati zuhdun fil fudul ruuɗagol e kala ko ɓurti kon hannde kadi harna feƴƴintinoy gon nayon zuhdun fi nasi ruuɗagol e ko woni e juuɗe yimɓe ɓen kon hara joni ko yiwori juuɗe yimɓe ɓen kon naya himmirno wo sa tawi a alɗini hoore ma ko woni joore yimɓe ɓen ko yimɓe ɓen fof ɓe yiɗete hamisan zuhdun fi nafsi ruuɗagol e wonki humma ko hara wawi ko jogitade moƴƴa ko ya ko naɓatama hara ko woni ko naɓata ɗum wona Allah daali noga deftere makko wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa anil hawa on wulɗo daroyagol yeeso joni muɗum o haɗi wonki makko kin e ko welatake fa inna aljannata hiya almawa haray ko aljanna woni to werde makko sadisan jeeka ɓonkom zuhdun fi ma siwa Allah ruuɗagol kadi kala ko tawata hina fi Allah few wallila ɗum non hay hunde wata maabine sina ko tawata kon haray ko fi Allah subhanahu wa taala tasiyan wa akhiran attahziru min almahabbati albid'iyya ko rentingollen innugol no yiɗi nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hara ko giggol bidayanke won ko wiyete kon ala wo e moƴƴere ala wo e moƴƴere naɓayde bani adama aljanna si wona nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yeetide fi muɗum hay sen en fantari goɗɗum ko addi ko yoni hay ko addi ko ɓe wata ɓolitirgol fof wo ala wo kadi e bone naɓayɗo bani adama yiite jahannama sina nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam rentiningen e makko hay sen en fantari goɗɗum o yeru ko ɓe addi kon gollitiren ɗum ɗon wa ma atakum rasulu fakhuzuhu on kala ko nelaaɗo on jonni on kon jogitore ɗum ɗon wa ma nahakum anhu fantahu kala ko ɓe haɗi on e muɗum kon haray koyo woɗɗito nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makono noon fa alaykum bi sunnati no waɗɗi on jokkugol sunna an ɗon wa sunnatu khulafa'u rashidin almahdiyin e sunna ɓen lontiɓe lan ariyeyɓe ɓaawo an fewɓe nunduɓe wa addu alayha bin nawajis jogitoron ɗum ɗon kay hara ko ƴakkirɗe moɗon nden kadi hara fuutaki o e mako e nder hadis o man yaish minkum fasayara ihtilafan kathira kala e moɗon wuuruɗo ha juutoyi o yi o yehi lurde ɗuuɗuɗe kono haray ɓe yiltiti en kadi fa alaykum bi sunnati ɗaɓɓite sunna ha wa sella moni wanno on e ɓellontiɓe lan kadi ko waɗno kon kadi wa iyakum mi remtini o wa muhdasatul umur e piiji sincaɗi ɗin katina tawata ma anzala llahu biha min sultan bani adama no wuura ɗo e hoore o sikka ko e hoore dewal no woni ha ñande Allah ƴettitoyimo tawa har hande kadi ko Allah landoytoma ko min innino ma ya waɗu ka ko annabajo an o wino ma ya waɗu ko on no tippuɗa si waɗuɗa si tawi noon ala a tippa e deftere Allah a tippa e sunna nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray gollal ma ngal fa mardudun haray ko ruttete ɗum oɗum sen jangi o aya wonno ka suratul ghashiya seydna oumar bne alkhatab ñande go o rewruno e takko coociru o yii jullowo ka coociru ton on o naw yi o heɓi duuɓi capanɗe jeetati koye hoore ɗum ɗon woni ko o woni tawi seydna oumar no wondi e sahaba wondiɓe makko ɓe o dari o ndaari o haa o wulli haa gonɗi ɗin juuti o wulli haa ɓe o wondunoɓe o fof kadi wondi eyni ko fii honɗum woni ko wullanda
oyni mi ndaaru o haa mi miiyiti mi annditi aya mo Allah on daari ka suratul ghashiya wujuhun yawmaizin amilatun nasiba ko golluɗum haa tampi oyni kay tasla naran hamiya yitto kadi naatoye kadi yiite ɓurgel golle kay kadi yawmal qiyama par ce que mo felliti ko oɗo jogti ɗo ko hinaɗum woni laawol moƴƴo on yalla dande en tawlede sifa ɓeeɗo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa assalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa alhamdulillahi ala ni'mati alislam wa kafa biha min ni'ma فعن قتادة قال عبد الله بن عباس من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هدى وأحسنها حالا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم من آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم جمعنا الله معهم تحت راية معلمهم صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أبا قتادة أولوي وعبد الله بن مسعود في التيكا وكالوي وكان يمود اللاتي لكو ينتنو يو ينتي بصحابة بلاد صلى الله عليه وسلم بلاد ماكي وأصحابي كالنجوم ووندي بيام يقول بواي والوقود بأيهم اقتديتم اهتديتم كلام ينتنو إمام بهاري وفيوي بماكي حديث go لا تسبوا أصحابي بطريقة وميجي وطو يندو بي وندي بيام wo goɗɗo e mon so dépensi ko fotata e jabal Uhud kanŋe o wawata hewtude yeru tuggande ɓesana ko ɓe sahabaɓe waɗaniran ko wo so ñentine ɓeɗo fa innahum kanu abarra hasihi l umma ko kamɓe ɓuri moƴƴude ɗiggande foppe ɗeɗo mofte ɓerɗe maɓɓe ɗen ɓuri e laamude wa makko ha ilma foppo kadi goɗɗo janngata fewno ɗo ha o heɓa gandal ko sahabaɓe woni ko heɓuɗo kadi eɗo wa qalluha takallufa ko kamɓe kay ɓurno fanɗugol ronditagol e fii ko wiyete probléme ji aduna wamuha hadiyan ko kamɓe kay ɓurno ñiiɓugol e wongol e hoore peewal ngal wa ahsanuha haala ko ɓeeɗo kay ɓurno wonde alhaali maɓɓe o ɓurno moƴƴide alhaali yimɓe fewno ɗo wo qawmun ihtarahumullah ɓe ko yimɓe ɓe allah o suɓi li sohbati nabiyi sallllahu alayhi wa sallam fiyi wondu e o annabajo makko allah neno yiɗa lanɗo wo entourage makko o fof o waɗa yimɓe moƴƴuɓe kadi haa ko jogiiɓe ɓerɗe laaɓude nde lanɗo ngal nde wona o allah ɓannanay mo bandi tun takko makko hara ko ɓe innatamo waɗe ko moƴƴi ko waɗe ko boni tun ɓe yamiyotamo kadi ɓeɗo sahabaɓe ɗon allah ndaarno e ɓerɗe tage fo ngo fof tawi ko mouhammadou ɓuri moƴƴude o ndaari kadi ko lutti ko fof tawi ko sahabaɓe ɓerɗe mo ɓuri e moƴƴude o suɓi ɓeɗo o ɓalli takkone laaɗo sallllahu alayhi wa sallam aboubacre wa oumar wa ousmane wa ali wal ashratu lbaaqina almubashirina biljanna e sappo luttuɓe wettidiraano ɓen aljanna ɓe wulure e temeɗɗe nayo fillaye ko wulure e temeɗɗe ñoo ɓe wanno bayatu ridwan ka allah inni ɓe ɗon laqad radiya llahu anil muminin gombi allahu yarlike o gonɗo fof is yubayunaka tahta shajara si tawi noon allah yewti ɗum ɗo e qouran na hadi sakko ɓeyna himo loyi ma o lowa goɗɗo darike fewno ɗo hara bimbi e kiikiiɗe ittuɗum kooƴe makko e soƴƴaari makko wo diina makko selli wo so tawi ɓeeɗo o yenni ɓeeɗo aray ɓeeɗo en haccidiɓe allah subhanahu wa taala si allah inni mi yarlike ɓeeɗo ko min jeeyi aljanna ko min jeeyi yiite onon ɗo golle kala ko faaraɗo ñoddimo ko aljanna goɗɗo darike fewno innugo ɗo ko keefeer o wujji o jamfike o tooñi ta bonnu kurema e kaaƴe e fof e tawa e rabbude mbaɗo yallah moɓɗireke ɓe sahabaɓe o inni kadi wa iqamatu dini allah suɓi ɓeeɗo kadi fiyo diina makko kam wawa yumugol hoore ndi leydi ɓeyni wo fa'arifu lahu fadlahu ɓe maaki wonɓe toriki on anditanen ɓeeɗo valeur ji maɓɓe ɗin e ko ɓe golli kon kadi ñande nelaɗo sa sallam dayno hajjatul wada ɓeyni ɓe ɓanti sokeje maɓɓe ɗen ɓe fewtika kam ɓeyni allahumma hal ballagt allah ene hara mi yettini allahumma hal ballagt nde laaɓiji tati on sayi sahabaɓe fof ɓeyni men fof men seeri tike annaka qad ballagta risala wa addayta al amana wa nasahta al umma
وكشف الله بك الغمة وسيدنا صلى الله عليه وسلم ماكي فليبلغ منكم الهادي الغائب ono wonɓe ɗo ɓe mi toriki on yettinano yeelan e ɓen aroyeɓe ɓaawon hara mi yiɗaari e maɓɓe ɗiɗa kan hewti e ga hewtare wallahi summa wallahi ɗiɗa kan ka hewti en no nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam jippiniranon e maɓɓe no nelaaɗo kadi yettiniron e sahabaɓe ɓe ɗuytare ɓe ɓeydani ha ka hewti en ɗo jama'ana allahu ma'ahum tahta rayatihi yo allah moɗiniro en e maɓɓe e ley drapeau nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam innahu waliyu dhalika walqadiru alayh aqulu qawli hada wa astaghfirullah li rabbi fastaghfiruhu ghafurur rahim اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور kala wonɗo ɗo wonde hannde yo allah ittamo kala wonɗo ɗo nawni maɗo nawdira yo allah selli mo sellinanamo marɓe ɓen hakkudeji meɗen yo allah ɓeydanɓe waɗa barki ɓe jogaki ɓen kadi yo allah hokkoɓe jawdi laaɓo e ɗuuri ɗi waɗi hande barki yo allah wurno en hala ko en julɓe yo allah ƴettito en hala ko en gomɗinɓe yo allah yaafo e yaafo mawɓe meɗen kala wonɓe saabu ha jannguɗen ha heɓɗen ka heɓɗen ɗo fatiɓe fof yo allah hokkuɓe aljanna kala luttuɓe hoore gurda yo allah ɓooɗu balɗe ɓe moƴƴina battale ɗen zurriyaji men ɗin ko allah woni fewno yo allah tabbitin en fewna e zurriyaji men ɗin kala jogiiɗo ande sohla ka ɓeygure muɗum torki allah yo allah on ittanmo kala jogiiɗo jamɗe ɓuttu ka ɓeygure makko yo allah on juuminanmo en gandi ɗaɓɓugol askeji meɗen e ɗe leydi yo allah okkoren ko laaɓi ko ɗuuɗi ko dagi ko waɗa barke torki allah yo allah moƴƴinan en ɗo moƴƴinan en ka meɗen yo allah hewtintino en ka meɗen wondude kuntal haaji yo allah ardun e dow meɗen ɓurɓe moƴƴude e meɗen torki rabbude barika yo allah waɗ ɓenno ka hala koye leñol meɗen rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana alhamdulillah laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal